Ni option speaker rin po inang ko sunet kay sa kayo. And don't pay. Pwede ka kaya ki pwede. Iran po itanda daw kan. Me apol pe uyawiya o ira kasambal chikan. Me sobay legislature. Ermoni ban baca wan dola. Ichungalan bisa kak misik wow. Kan pupur molan wow ilailen dombe. Puligi wow. Likait ko nanadam ko. O nantunyi kan. Ichungal wow. Tawa kabinan wain dombe. Speaker o chawagan and legislature kaysa kayo. Karyawang kabina. Song ko bung labalap and wain dombe. O yawamoy song ko bung kan. O bilpolik wow, o taken pukakaiti, o pilipiltakan and siya momotso o government and waiva ko ng dombe. H1 rama, un kaping payama, o chon dombe unsa, sang palimese, palikapi, o wow, kulig kumain ako, makairi, kairo, ligin kaalahan. Nikulak Isak manage Isak Tauli and the main sangan July Isak isu pagyakin Isak Wano. Puin and go pasanet Isak Eo. Pachawan siya lang dan sa pagmaray niya lamalam choror ka Isak tuwa masang niya lamalam pila balak kolonya. Sa pamachay speaker pagdar lolo sang vice speaker Senator Abram. Apoy yang quorum a irabukas may kashin kachi o apwadi. Iragayo standing counter watch ng best deputy sa kisu labinyal sa kuno mabit ititan Mr. Edsel Elias on position and legislative chief clerk pwede kabinsaleda Mr. Charles Johnson. And sansan na Mr. Elias tatawagan from the state legislators sangan bagay at isa riyakit isu o committee kami na Mr. Elias pachawan kakta tatawag. Report sang Senator Nelbert Perez na pachawan wiya chairman and judiciary and governmental operations o usus wiya ni usus isap tuwaw a o riyaw so. Standing counter reports ng Beslipuisi sa Walo, Labinyagri sa Kwano, magkakawit tatawag, magkamdihan resources and development patyo yung naglalan ninduan, karong-rong o irailakan may patyo ito, o yung kawit, kamudang kasunod ng tapipay sa tuwaw Labinyagri sa Kwano. Report watch kawit kichalan kasore la, comeback exception, may patyo pa kasunod and foreign investment law, pwede enten mengay ong John Stop Chikan of Melet America. Pwede iralente paibas ko sa net na miye, may inapoy John Way, rente yang wiya business kan, may men bombe kalep kakuya. Report watch sang Senator Bill Edward, may pachong yung Chairman and Resources and Development. Standing counter report ng Beslipuisi sa tuwaw, labanyan sa kuno, may tanong pagpag-ew, may sang delegation ng Sokes o Senator Dionisio Simon. Sokes delegation o Senator Dionisio Simon pachawan peki, pilihan sa mini square meter baligit, and kachikala ako chore sang demakit. Kawait kan may honorable senators kan pachawan kawait pener, o report watch pachawan kawandalang o ang yakupur ay morin ranwatch. Standing counter watch ng Beslip ko walisat labinyari sa puno, mabit orar the landfill o daw and non-match kinagap matalaning o pwede iray senators kan arpan para kwasaw at report watch pan kapandala o ang yakupur and ranwatch. Standing counter report ng Beslip ko walisa kayo labinyari sa puno, mabit ititan Mr. Edsinger Elias on Public Land Trust Board of Trustee. Report sang Senator Sonchuk Edgar, na pachong niya chairman ng SAB o usus kuyawiya ng usus sa A o EUSO. Iragaryaw ay bill calendar. Kamungutan ko sa net ng bipap ko kay sa tuwaw, labinyagri sa puno, o karyaw o kayo sa klang matawat may bit iray US natural born citizens kalir. And
Mega kachamat business kan, mega child chon bay which kapenuya. Report what Sam Senator Bill Edward, mega chonguya Chairman and Resources and Development, o gusus kuyawi no gusus risa kayo eh. Kamu matang person net nembe slip kuri sa kwalo ulit niya sa kwano. When awali bedyan sa may right delegation and so kaya sa Senator Dionysio Simon, irwatch kapadala kwe report yung kakpacho to nan kamu matang person net. Irakasdu ye resolution calendar. Kamu matang kapag nembe wali sa kwalo ulit niya sa kwano. Men apali one morning yung wait at the pan no minimin sa ladat ng bungan boy na basam o Amerika nakachora la ron chala milyon sidu panen rekat isip dahil sa kwalo when apali ananin tangkan bil na ban apali gichon boy bon pay kamudan pagpag watch report sang Senador Weeket Carl mabachong ya chairman and morning o usus kuyawi ni usus reset a o social media. Kamudan pagpag nando tapo wali sa gusto laban niya sa puno sang Senador Weeket Carl, Chairman and Moni, mebit Wayne China. Wayne China test sa pamaray missile use sang non-submarine feed on Pacific Ocean niya kay Achay Labinset. Tombing ani punot lawat pwede Achay Kasaneti China real child. In Sansan memorin mawan karyaw Wayne Pacific kan Boros, Eupene o Kasaneti me nandabin sa Pacific we are free zone. Mukit me Wayne China we are Coachella line. Tataw watch kaya nga Bombay na kabaran mawan. Ira watch kapandala on we are kupur and ranwatch. Niyara block Asak minute Asak limao Taudi and July Risak Barrier kat Risak Pono. Irai puinin ko pasanet kaysa ka pachawan siya langat man sa pamaray. Chungal, uya naman ang karisap tuwaw ng Bela Colonia. Sa pulmachay speaker pagkatatlo sang Senator Albert Perez. Sa pulman Bombay State Legislative Chief Clerk Cup may pachawan may forum at irai orlap tayo may irai pachawan apali. Itagayu yung unfinished business. The Irakan may patok pesay unsap lang. Kamamatan pasunnet ng Pablo Paisak tayo labinyari sa puno. May bit orawap the landfill may pachunan nga kinakap matalanim. O irawatch kupurpulang kamitiyan sa o kamiti pan report long na ewya kupurt mo rin ranwatch. Report watch kaptalong sang Senador Stuart Edgar may pachuwan waya chairman ng sa. Kamutan ko sa net ng Beslip Kuri sa kwalo labinyari sa Limao, may pitpet yan sa may delegation and so kayo sumusaman kachikala square meter, Weeket o kachoresang square meter lumepit. Pero pwede kamutan ko tagla sa ikin cheled pene, kamutan ko sa net to, kupurpur lang o kapantalang o kuya laman ang emurin ranwatch. Report po sa Chairman and sa Senator Stuart Edgar. Kamutan pagpag ng apisisak silu labinyari sa puno, may bitwing China niyaray katak the test niyaray missile that intercontinental ballistic missile ng Pacific. Irawatch pandan ng Japanese Embassy, Molenwawan Bombay US Embassy Porangak Kalalagis Secretary Department of Defense o Secretary of State in Wayne, America. Resolution watch pankakan kasalayang sa Machay National Government, dami Wayne China wiwiyak o kasangwal kit patarapan men Bombay. And sansalyang Wayne China, Wayne US o FSM Socho Uchung Mokitwatch. Report watch sa Senator Weeket Carl o usus kuyawiyak ni usus ri sa Kriyaw A. Iragarayaw bil calendar. Kamutan ko sa net ng babapo o sa puno, labanyari sa puno, nabit men pay diet. When Abuelyang Vice Speaker Senator Abram o Floor Leader Alfredson Lator. Irawatch Pachulanga Pamdi and Judiciary and Governmental Operations, Senator Albert Perez Pachurambia Chairman,
or watch na puya wina ni rai ni wila manang choro watch. Kosa net watch kama naman da what kayu o kupurpulang ang the judiciary and governmental operations. Kamutan kosa net nempeka kuni sa tuwa o lebenyari sa puno, may bit one stop clear kapandala o kupurpulang committee and judiciary and governmental operations. Dukulak ASAP military sa limao daudi, winan ko net kaysa kayo, kacawan siya langan nan sa pulmaray, biya lamanang choro kari sa tuwaw nan bela balak kolonya. Sa pumachay speaker, yamamachi, kacawan pagkadar lolo sang wambaron, the Senator Shelton Ned. Apoy kaya may quorum a ira oralat tayo iray kacawan kachi. Standing Committee report ng District Kuwali sa Riau, Lebenyari sa Puno, may bit kamodan pagpag may bit kalanquid. Report watch kapandalang ong wehukur and run watch. Unfinished business, the ireran makatawa sa ikong sakla, kamodan kasunit ng belt silip kari sa Kuwalo Lebenyari sa Limao, ong karya walking sakla wadawat may bit pedin sa may pacho palikir. So kes o pwede ire sejingkan sa ikun pene o anaan ben national government and yang apali ay watch kapantala o mo yakupur ay murin rahan watch. Iragas do di ipil calendar kamutang pasunod nembe paguni sa tuwa ulit penyari bit one stop clearing house. Ban sewa sa takachikala stretching o watch kapurpulang committee and judiciary and governmental operations. Senator Nelbet Perez, Pachawan may chairman. Kamutan ko sa net nambe apisi sa Limao, Lebenyari sa Puno, may bit Kokotan, Bombay Hospital Diagnosis Center, na banka apali sa umang may anane pachep sa chinkanini, o sabis chaykan may anane ong sa umang. Irawach kapandala, pakamding Rosanwa, na Senator Shelton Ned, Pachawan chairman, and kak eong balikan o report akuyaw. Kamutan ko sa net ng BFPC sa Kisu, Lebenyari sa Puno, may bit muy dan grant the money, kung kak apali sa Vicente Conslasil o chuan tato misay kaledi isay sa aray po katatong kan. Report watch sang Senator Weeket Pachawan chairman, o usus kuyawiyan ni usus sa kayo o kamutan ko sa watch adalta. Irechoro, Public Works, Transportation and Communication and Chief Chiquita to Kanalakan. Report was sang Chairman and Moni, Senator Weeket. Senator Francisco Simram, Pachawan Bagay, Roberto and Wiyawiyong Roberto on one morning. Yo, me pachalang offices and sopes or report say we are with ren winning go sonnet. Report with some Vice Chairman in Social Services, Culture, Traditional and Historic Preservation, Senator Simram. Senator Edgar W. Liganet report on me bit irailoko me yang tacheng APIL. The Association of the Pacific Island Legislature, may we are one kidibetch or we are writing out capping where we and young pache or Iregan chorus merapachawan chorus poeta. Iragan me pache ABIA, the Honorable Speaker Marvin T. Yamaguchi, Floor Leader Alfredson Latore, Senator Shelton Ned, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Dionisio Simon, Chief Legal Counsel Mrs. Carla Edgar, Senior Legal Advisor Mr. Thomas Beckman, or Assistant Chief Clerk Ms. Loyoshi Edward. Kulok ASAP Ministry sa Limao and July Race sa Sido Barria at Race sa Puno. Puinin ko sa net kay sa kayo, kacawan siya langan nan sa palmaray, kari sa tuwang may lamalam nan bela balap kolonya. Sa pagmatay speaker, kacawan singatak tato
Pachawane, Wambaron, the Senator Sergeant Edgar, Lolo, and Chinat. Apoi emi quorum a iratayo, iray apali. Standing come the report numbers kit kuwali sa kriyaw labinyari sa kuno, mebit kanen buig. Irawat pacholong an kuburan winning go was net po concern sang aramasan win gombe ap medet ko sanakan medot pene o pechepe and wiyawin ni kanini. Kawit kan me pacho sang senators kan o iran kawit kan me pacho sang office kan o ire kan pisain salaya. Or post the communication method irawat and then lang office kan o irawat alalta. Robot sang Chairman and Environmental and Climate Relations Senator Isaac Artu. Standing on the report ng Beskid Kuwali sa Ksilu Lepinyagri sa Puano, mepit karakarte me iray men Weeket Bachawan El Nino. And sansalang way bagonan Bombay may irawat elita committee educated chono bisang weather services and kawait ong irawat. Mr. Boyd Mackenzie o Mr. Sammy Ray, ime sansan magkoko the prediction asay kinchemye El Nino. Ruwas sang obsang gapna task force eo bang kokota when ropato tame bay watch bang kauno mon El Nino e bandagito. Robot was sang Chairman and Environmental and Climate Relations Senator Isaac Artu. Standing committee report ng Beskid Kuwali sa tayo labinyari sa puno, mebit aro ng tachong nanang kinakap madalanim, kung sansan may right centers kan para kay wasaw o pachuan in benini aray chumal pagpag, naban nila sa waslaw ang chong kusan. Irawat siya lalta o usus kuyawiyan ng usus reset a report with sang Chairman and SAP Senator Sergeant Edgar. Standing committee report ng Silip Kuwali sa Klimaw na binyagri sa puno, mepit kasora lang kamutan ko sa nagpoli sa kisulat binyagri sa tayo. O insan-san mawuya naman ang enmesen ko sa netwatch kuyawan ni may sa tayo and backwatch. Report with sang Chairman and Rosan Ma, Senator Shelton Net. Pilkalanda, kamutang sa net ng bebabo kay sa payo na pinyari sa puno, o karya o king sa klang matawat, may bit aron mawiyawi, kung kakamawaya tao, and nanangusap malawat, pwede yan sa pinakak madalaning, and kakarere kila pitch lip kilmesa, o autayata wasakis kon yung bedian sa nanangaj, naban re-ready P3 chelap to P3. Report what sang kamtiyan sa Senator Sergeant Edgar o usus kuyawiyan ni usus Reset A. Resolution calendar. Kamutan ko sa net ng BFPC sa Klimaw, labinyagri sa puno, mepit Bombay Diagnosis Center o irawat kabandalang o yakuburan mo rin ranwat sang Senator Shelton Net. Kamutan ko sa net ng BFPC tayo sa puno, labinyagri sa tayo, kamukit pa ni rawat yan, file sang Chairman and Health, Senator Shelton Net. Kamutan ko sa net FPC sa Kualo, labinyagri sa puno, Kwanton Frank, Mary, Juan Chala, Rielop, Silinan, Walikit, Way sa Kisu. Dan apali, isaben, iray chon da taong kan, bit token silasin, o sabis chekan na bachen. Robot watch sang Chairman and Moni, Senator Weeket Carl, o usus kuyawiyan ni usus isak tuwaw e. Irachoro, bit po ipan din Bombay State Government, on business and island combo. Chairman ng Kamdiyan Monis, Senator Weeket Carl Pachawan Becky Apolpen Irawach Koran Kaktula o Apaliata. Nikulak Isaac Minutes Lisak Tauli, July Resak Tayo Bakit at Resak Mono, Winan ko sa net and Bombay, Pachawan Chialangan ng sa Palmaray Uyalamalang Choro, Karisak Tuwaw, Nanbay Labalat Polonia, sa Palmachay Speaker,
Marvin T. Yamaguchi, Bachawan Bagatar Lolo, Sam Senator, Sunship Edgar. Roll call Piluyawiya o Pwede Mi Quorum, Ire Orala Payo, Mirai Bachawan Abali. Standing Committee Report. Standing Committee Report, Nembestic Kualisa Wano, Report with so many tan kamutan ko sunod ng beriyap kupay sa kwalo, labi niya sa limao, magkakaway peace and local food, tamuin Bombay, and kapatse ang nansin chungalakan, maging bachota wasakan, maging sabi sa mga, medan mo school kan o numuin. Report with some Committee Resources and Development, Ms. Senator Bill Edward, Pachongya Chairman. Standing Committee Report, Nambestit Kuwali sa Gusu, Labanyagri sa Puano, Mepit Kamumatang Sunet Papi sa Tuwaw, Labanyagri sa Puano, Naban Abali, Irai Chon Tatok, and Bombay State Government, Metadongia Tonang and Sumbari sa Kamdian Moni o Irai Lakan Metachapanel, o Yachi out of an reprogram and me Nikanene Metuamich. Division of Curriculum, Instructional Development and Specialized Education, Tuwagit, Tuwapuki Baisa Klimao. Division of Primary Education, Man Elementary School, Kit Isukit Tuwaisak Eo. Paligur Elementary School, Riyakit Walisak Silu. Sokesta Elementary School, Kit Isukit Waisak Bang. Mokilo Elementary School, Kit Tuwapu Wanisak Wano. Pingulab Elementary School, Kit Isukit Waisak Eo. Fixed High School, Riyapki Sisak Riyao. Matanilim High School, Riyakit Riyapki Waisak Eo. Division of Early Childhood Education, Nen Waligit Babagit Isisak Silu. WDNST Tuwapki Baisak. Phil Calendar. Kamawatan ko sa net ng Dawali sa Gusu, Labinyagri sa Pay, Mepit Kasorolan Menin ko sa net ni Karyaw Kim sa Klamatawat, Usus Kuyawiya o Karos Kuchumatan Usus sa Tuwape. Kamawatan ko sa net ng Riyab Kupay sa Kualo, Labinyagri sa Klimao, Mepit Sinchungal and Bombay, and Kapachapachiyang and Sinchungal and Numanwuni, o public school o kamudang ko sa watch kapandala o mga kupot and morin ranoj. Kamudang ko sa net na bebapi sistek tuwa wala binyari sa puno. Mepit one morning, mepanta dog yung right on the dong kan metadong kiyang sumbar. Po nanging sumbar bisa. Ninduan na kanenet yan muni kan magaros uchumata lewatawat kayu. The Watchword sang Chairman and Morning Senator Ricky Carl. Resolution Calendar, Kamutan Bagpak ng Bapkisi sa Klimao, Labinyaki sa Puano, Mabit Bombay Diagnostic Center, Kapurpulang Kamtiyan Rosan Mao, o Robosh to Morin Ranwich. Kamutan sa Network sang Chairman and Rosan Mao, Senator Sheldon G. Neb. Kamumatan ko sa net ng Bariyab Kupay sa Kualo, Labinyari sa Limao, Mabit Kaway Pen Local Food, Takmungan Bombay, and Kapachpatsiyang Nansin Chungalkan, Maban Pacho yung Irailakan, Mabat Pacho na Numanwini. Iran Kaway, may rice and doors kan Kaway Pene, o Kamutan Wok Takla Mena. Kamutan Wok Takla ng Bepapis Lisa kayo, Labinyari sa Puno, Wase, Chungalakan and Kapchepta Mas, Numanwini. Usus Kuyawiya ni usus isa kwalo euso ni watawat Karyaw o kay saglang watawat. Report long sang Senator Bill Edward. Standing Committee report ng District Kuwali sa kwalo Labinyari sa Puno, na bitsto sa office na banda yung sa kumachay vice speaker o floor leader and kapandala o yakupot and moranranwach.
Report was Chairman in Judiciary and Governmental Operations Senator Albert Perez. Standing Committee report number 64 Septuao Lavinia Grace Pono, the big chain warakan, the batch patcholigate and alakan, and Gakawantala Omuyakur and Ranwich. Irachorol, Rojan Kamanaman Sam Bombay State Legislature, Public Auditor and Audit Oro Posto and Sukarwaro. Irawat Sam Senator Ricky Crow, Mabachonga Chairman and Moni. I'm a judge of the Ranwich Legislature, Kalangan o Kasadeye Maipo.